Cara membuat kampian ketupat nasi atau ketupat bekal. Udah ngangen busungnya, Bu? Kalih. Oh. Dilipat sekitar berapa senti nih, Kak? Penten 5 senti? 15-an. Oh, 15-an. Sekitar 15 cm. Dilipat lagi. Terus potong sedikit. Iki sampean tipat yang akan dihaturkan di Jero Gede dan Penglurah ya, Bu nggih. Nggih. Setiap hari purnama dan tilem sampean tipat. Mungkin tubungannya nih, Kak. Nanti sampean tipatnya ini di dalamnya diisi tubungan. Belum selesai nih. Sekarang ibunya buat tubungan. Kira-kira niki kurang senti, Bu? 10 cm. 10 cm seperti ini. Kepetnya kira-kira berapa senti nih, ke 15 nih? 20 Oh, 20 cm. potong. Pakai janur 3 dapat 2 kepet nih. kepet. Jadi 1,5 janur.
daun bunga, Flower. dipakai flower, terus di sisi flower atau kamben Apa?